Chokihola Higher Secondary School atum ningkan esek pen pathu parongro kapado pon. Matizong ni phai cricket thabarni Chokihola Higher Secondary School atum pen ningkan esek pen pathu parongro mate annual sport meet padu pon. Ada porphai captain sila bangso kapathu pangcheng pon. Aluhiaman pen high synchro Jackson Milik Nilib Sport Association pen Wellington phangcho pen chenglok SMC klembang atum tame chetong dunrinti. Narlosonia sonsona kapathu lochale osmaratum angbong pathu pon se jaimek mesen pen pachun pon. Jaime ke cheng ben ha ke jut an Chokihola Higher Secondary School along athan bang ki hoy Dr. Ranjit rong hanga hin pen silang dun charilo Chokihola pen amir sonterang nang kilo birta Malong News. Si pini ke cheng si Malong News 24/7 tapen ke North East kalpi live media person atum ada pini Chokihola Higher Secondary School annual sports meet 2023 ini ke paman ceng along nang cetong dona pot nang ke pancoro palpik lo kasi Chokihola Higher Secondary School annual sports peneng an niltum pong thok ke chok lo 2017 pen si ceng lo tapen peneng an bangke 2023 ningkan thok ke chok lo asila so ningkan thok ke chok ang bong pen la march part bangke tuning 2022 annual sport si padupon lo tapen tuning kache chakateng si 2023 aningkan pen bangke drill display padu ponjipu kaso student bangke chak pen si penang bangke drill display lapan ke march pasta padu pon asi penangan student satu mustame ningarong lo lapan ke penangan invited guest satu mustame dak ning sampolo non hejong ile tu ma chief guest ta ning je pon loje ladak province high school pen ke pang badam et pulo dak private school ansu cc dak ching tholo mepik lo pusi dak school of hanstame rote kang lo sekado kawi staff student kemanta ane aning arong public asi nili dak Chokihola Higher Secondary School principal hisap pen ke tek an kana bang ke nili ke pam me panji pan students dum pan excel in education tapan ke kola physical education ana tame anso se paching through panji pan nili tame ning hang pencil hai tame bipon asila so in your sports la bang ke pini ke 13 lo 13 up to 16 ni lidoji asi pini bangke opening ceremony apen closing ceremony bangke la ke 16 Saturday ni lo tameni le tumla June to non la athletics mate akola participant players ado tuman ka hai tuman ansita mene tum prize ki ponjia bangke Monday 18 December 2023 ni si bipon se hala so phanle belega jai make lo ta nona bangke la clear phaman se dagne to ni sport ni tan bangke se la so ni sports along bangke ke cepati asona bangke penangan do students tum mane son cap an bang do na mane 100 meter 200 meter 400 meter long jump high jump discus throw javelin throw apan cenglok aku apan group tado group items tado group items bangke la relay race tado lo volleyball do football do lahai hanno asila ke apola dak tum peneng pan bangke tum group wise mane red green blue yellow lasana group se thak asela so group along pen kon an participant atum si kelong ke ong mala phanta pelek na tum student pa award ki pon kahen lo la si thek an pen bang ken li hin pen tame body pon po pen ningarong par pilo na tum dak nang ka humri po ansi pini patini Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.